Mugambithania Felix Kombo ni arekeretie antu 10 baria bethiritwe bakiringithanwa na kuthukia utonga bwa Moses Linchore ikarika riria riathithikire ntere cia Kabuito. Bubo ni nyuma ya iromba ria mubiashara ujo kuria koti kubarekeria akiuga bekirwe mpene batina maiti amo na bubu bangi baire umwe ari Francis Mutuma na ungi ukumenyeka ta Oliver Bageta na mbere kugambithwa igamba riri rikagwetwa kaire tariki 27 cia mweri jwe 11. Dennis Mugendi na Chonkuruki. Botini ni amaua bakinyite mbere ya mugambithania munene Felix Kombo antu arume 10 athitangwa na igamba ria kunyangi into bia mubiashara wa Kabuito Moses Linchore ni barekeretwe gukurukira iromba ria mubiashara uju kuga tibo bamwithukirire bagwatire batina maitia antu abaria bongo bamwithukirire bagwatwa. Wewe sasa unasema wewe na jamii yako hamjalalamikia hao watu tumeita hao kutoka na mabibi hadi namba 11. Ndio. Mmoja wao lalamikia watu. Hata kwa statement hawako, hata kwa umbia hawako. Hata hujaipiga ripoti. Hata sijapiga ripoti kwa kuhusu kwa sababu kulikuwa mchana tulikuwa tunawaona. Ili walikuwa nakuja na msanii walikuwa nani. Wameweka ndani bure ili waweze kufunika wale walifanya makosa hapo hivi. So that is the ruling. So kwa hizo kesi ya kwanza mpaka ya 5, nyinyi wa pili mpaka wa 11 mko huru kwa hii kesi. Thitangwa bari 12 bairi nabo uria ni Francis Mutuma na Oliver batire bebirwa thitango nyuma ya mubiashara uyu Linchore kuga nibo bari ikung'ara kiriko mwithukira wamwe na bangi baria batagwatwo mwankana ndi na iromba ni minister ukaria Kithure Kindiki atigire bagwikirwa mpine nikenda akionekana mwene njera yethirwe Kabuito ndekirwe asara ya milioni 90 na ntura bethirie kubambira kuwatwa na bangi bawatwa batari makosene wari ni ntugo guria mention na nderete ntugo nyingi muno makameri mwanje thira ande wa kindene utheri mbere tie bara bagomba kuuma no ntugo ya ntubara ikindene antu 10 batari na makosa bawati kene bakunikira antu babethirie gwakwa ni kionto ndaira kweri na police officers bari na kesi yakwa kenda bomba ku release antu bara lakini kwa remendo no makambi ya kotini ruarenda ruyonda mba koti ndewa koti ni bari kiria batinatia bara bena makosa bendede na makosa yo no ntuge antu 11 bara kwina umowe to Francis Mutuma no ronge wito Oliver bawi batongeretie kundike kari wakwa na kwina bage bati antu 19 antu 17 ni onto 19 nkuromba thirikari nkuromba wasiri Kithure Kindiki no thirikari no ruto na ucogerere ngitine kia wasiri antu babothire makosa babati kuwatwa bake na kesi yo ya bangi ni onto otiebo muntu tina makosa aomba kuwatwa atuwa ina makosa wamena kionekana kambu mbere burune boya no ntu bwa Moses kona ni bwa ligili antu betu umoni mutano cio role tawataita askarithi urora wati waleba kulikilo benta ke 10 bombo bagwa ni bwa kintu acoro no ntu bontu buona na gwetho na nkoro embe ya kiao ya gwa ntu bara batai na makosa ni balikilwe na uma bara bari na makosa ni baba batere kwa thibiwa ni saria ti bara batina makosa kumi barekeretwe baba iri nabo Francis Mutuma na Oliver igamba ria urikagwetwa ntariki 27 cia mweri jwa 11 mwankene juju. We mentioned again on 27th of November to take further directions. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ni amaua mushini o maua kaunti ya Meru.